Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag kita ket manipod iti pagayam tayo nga agnagan iti Carla at taga Baguio City. Ako nana, nataer ti boyfriend ko ket ay ayaten na, Mr. Lonely. Agtrab-trabaho iti maysa nga opisina ket kasta akmet. Ngem dimtang ti jak ni namnama apasamag, asak metlaeng ti makagapo. Ngaging ga ita, ket nasakit pay laeng. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Carla. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabit lang, Andrew. Enak bang isagana iti kape? Sige. Hello, Andrew. Naimbag-arabim. Kastamad kin ka, Jane. Mabalin ka din nga lang di cellphone number mo. Okay. Mood to ita cellphone mo. Tasyakon ti mangi phone book. Ito eh. Aday ta. Nalpasan. Agyaman na ka. Inan ti cellphone ni Andrew, Jane? Anya ti binasam iti cellphone na? Kwa? Adala kinita na iti cellphone ko. Oh, ato yan ti kape, Andrew. Oh, anya pa'y later aramidam dito ay, Jane. Mabalin ka di apanawan na kamin? Ha? Okay. Sige. Agsubli akon iti silad ko. Pinapanaw mo matan. Tay chay a babae. Naglaing agpapansin iti lalaki. Sige, hinako na, Carla. Nagbiit ka matan. Rabiin. Hinako. Makaturturog ako. Anya matan. Di na sungsung-batan ti cellphone na. Awagak manan. Hello? Asino ti kadwam, ha? Adda ka di kadwam? Iso addi mo sungsung-batan ti cellphone mo? Awan. Atak namin itay Jerwar. Ti kunam kit di. Adda kadwam dita a babae. Apa anak man. Sige, gusto na ito eh. Marang-rang akan ka. Maturog ako. Bye. Hello? Andrew! Hello? Buisit dayjay a lalaki. Buisit? Good morning, Vicky. Nasapa ka Good morning, Carla. Ay na, nagranyag ti rupam ita. Anya ka di ti rason? Anya anaranyag? Sa bagay, kasta at talaga dagiti in love. Naranyag ti rupa da. Kanayon da a blooming. Uray si ka. Inaldaw mo't a blooming ka. Ay, of course. Kat, kaano ti kalaysam? Saan pa nga ita? Oy, di nagtuliplipatan May saat to nga abay. Areglado. O ala, inna kun iti lamisaan ko Agsarita tanto manan itong break time. Okay. O anya, umay nakadisukunan itong lunch? Wano, ada sa bali akadwam amangan. Awan. Saan ka masukon, Carla? Ada na pa tagapapanak. Papanam? Ada kasarita ka tao. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak amin nga ramidag kan ka? Natural. Takaayan ayat nak. Ay basta, sukunan nak inton lunch. Awan bibiyang kuno sa di naman ti papanam. Sige, agsarita tanto. Bye. Inidap nan?
At dan sakit di sa bali akadwa na amangan. Hi, Carla. Saan ang nasaya at ti ugalim? Awan ka di pa nagtalak mo iti boyfriend mo? Talaga nga awan. Ay na, dayta ti diyo pag kinaawatan no kasta. Nasken ang maawatan ti boyfriend mo. Saan la asika ti matungtung pal? Andrew, kunak no di kan umay. Carla. Sobra ka. Anya ti kayat mo nga inuman. Wano, merienda. Ura niya ditan. Hi, Andrew. Ada ka matgayam? Wen, Jane. Anya ti aramidam dito'y salas. Jane, mabalin ka di apumanaw kan? Tadan ti boyfriend ko? Sorry. Jane, di ka pumampanaw. Kan, nakashort ka pa eh. Apay, paspasik siyam ti boyfriend ko? Ha? Ay, sana. Sige malangan. Inak malangan, ijisilad ko. Ay, kasta talaga day ta babae. Naglaing agpa-charming kadagiti lalaki. Oh, anya ti kayat mo nga inuman? Agpakada akon. Adapay nas ka napapanak. Ha? Kunak man na rumwarta ita a Domingo. Awan sa rakta iti trabaho. Ada papanak. Papanam, Jane. Nakapulas ka mat. Apay? Asino ti kasinarak mo? Ti boyfriend ko? Ha? Amok matkat, Jane. Agayat ka iti kaayan-ayat ko. Ngam, sorry ka langan. Tasaan mo ang magargari ni Andrew. Adayo, anapimpintasak ngam si ka. Nagdakkel ti nagbaliwang. Sipod na daan ka iti boyfriend, Carla. Sigurado ka kadi, asaan nga agbaliw ti panagayat ni Andrew kan ka? Gapo, tanapintas ka? Ha? Amom kadi, mabagbagkal kan ka ti boyfriend mo. Kandi na kayat ti ugalim. Kunamlan asino ka anapintas una yan. Di ka man lang. Hoy! Jane! Agsubli ka! Oh, Jane! Narabyan ka. When, nag-date kami ngamin iti boyfriend ko. Sige. Inak pa iti silid ko. Wan gayam. Inton bigat, umakarakon iti pagabangan. Ada nakita ki Jela Trinidad. As-asidag iti pagtrab-trabahuan mi. Awan parikot. Anya kumakanyak no umakar ka? Kan inton bigat, itad ko ti share ko iti abang ti apartment. Kan aminan. Nasayaat mat nga rod. Tadi mo malipatan dayta. Masuruna ka talaga. Dandani panagawid. Ngam saan latasong bata ni Andrew ti awag po? Hay, panagkunak, friend. Adan sa bali na. Ngamin, dahi talakayat mo ti matultulok. Ti kayat mo, si kalatan ti matungpal kada kayo adwa. No talaga nga ay ayatan nak ni Andrew. Di sumurot iti kayat ko. Ala makaamu ka. Ipilit mo ti kayat mo. Di iso, di mo matkayat ti dumngag iti balakad ko. O, di makaamu ka. Itala ang asong batam ti cellphone mo? Itay pa'y alas 4 nga awagakan ka. No umay naksukunan wenno saan. Ngam di ka sumungsongbat. Agbrektan, Carla. Anya? Andrew? Was-wasan tanti relasyon ta. Kaputanyak na ti ugalim. Naimon ka launay. Nasaraka kung ti babaya talaga akayat ko. Andrew, anya ka diti sasawam. Agsarita ta iti personal. Umayak di tadagus mo. Uray labiin. Urayan na. Sanan. Kaputasanin na agpalag ti panggadeng ko. Andrew? Dumga ka na imbag, Carla. Saan ka nga ayayatan?
At sa bali nga ayat. Kanjak magustuhan ti ugali mo. Pangaasim, Andrew. Di nak-i-break. Ikarik. Agbalbaliwag. Awanin pa nagayat ko kun ka. So sorry. Bye. Hello? Andrew! 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 Lukatam ko matiri daw. Agsarita ta. Talagang imay ka, idinto tarabiin. Saan ka di nga umdas ti imbagak iti cellphone? Ngam sige, sumurit ka. Tugaw ka. Adda ka dito'y dagos ni Andrew? Jane? Juan, Carla. Anya ti kaadam dito'y? Sorry, Carla. Ngam ni Jane gayam ti ayatag. Anya? Akawanan nak. Tatalaga di kan ay ayatan. Awan sirbem agayam, Jane. Aga-agaw ka iti boyfriend. Sorry, Carla. Di mo dangran ni Andrew. Sika, babae. Umay ka! Impat na mo ibuok ko! Pustuletan, Carla! Inturonag. Lading ita. Ngandang ramot nga mino ni Jane. Sige, rumor kan. Saan ka na ayatan? Mawatam ka di. Saan akasken ka ti babae akayat ko? Manangimon, managing bubukod, ken naranggas. Rumor kan. Nasaya at mat kasinong batang matlaangan ti cellphone mo, Jane. Pasensya ka. Ada ngaming meeting mitay. Anya ti iba ka, Carla? Saan kanto ang naragsak, Jane? Aga-agaw iti boyfriend. Awan sirbim agayam. Sorry, Carla. Agpada talaan ang nagayat ka ni Andrew. Sorry mo na. Kaputa saan gayam asikati ay ayatan na. Nudikat siya. Gaputa ka na yun kang agpa-charming kankwana. Nagpuskol ti ropa. Kaputa na amiris na asyak ti kayat na. Sorry. Naragsak kami ka ni Andrew. Kaputa ang kinkin na awatan ka. Iparparik namin ti panagayat kan panangipatag ni iti tunggal maysa. Pakawanan na ko, Carla. Sige, bye. Inintapnan. Aga-agaw ka, babae. At tanto aldaw mo. Oy, Carla. Ni Jane ti kinasaritam iti cellphone mo anya. When? Pinagsasawak Nangagkot imbagam kan kuana. Nagsakit ti panagsasaom kan kuana. Siyempre, inagaw na ti boyfriend ko. Kasta at talaga. Insukat na ka. Gapumatlaan iti mading ugali. Hay, uray siyak no siyak ti lalaki. Ay, saan ka apagan ano? Gapu iti ugali. Uray man napintas ka, nagalas ti ugali. Oy, Carla, awan mayat alalaki ken ka no kasta kalaan. Oh, itaman pa nga imay ka, Carla. Siguro, adda parikot mo anya. Wilma, malidlidayak ngamin. Takas tamat ka. No adda parikot mo, umasidag ka kanyak. Ngam no awan, di nakpagan ano. Nga uray ka na yun nga ag-text kan ka. Tapno kumustaan ka. Ngam di ka ag-reply. Awan pa'y sinong batam ka dagit ni awag ko kan ka. Sorry, Idi ka sapulan ka. Tadda parikot ko. Di nakpagan ano asarong karan. Tauray ko maawan maitulong mo. Basta adna ka apangyeb ka sakmanla ko maiti parikot ko. Tabarang mabang-aran na kumamat. Ngam di mo amo ti makiandingay. Masapol asikalaang ti maan-andingay. Kasta ka ti talaga ti ugali, Wilma. Di mo amo? Wano di mo kayat nga aklunan?
Okay. Awan parikot iti dayta. Aklo naman wano saan. Ngam talaga akasta ti ugalim. Managing bubukod ka, Carla. Wilma. Ngam sige. Pagsaritaan ta ti parikot mo. Ta sa anak mat akas kan ka iti ugali. No kabaan aklakit di ti tumulong, tulungan ka. Ngam no saan, pasensya laangan. Ala, ibagam no anya ti parikot mo. Agyaman na kiti balakad mo, Wilma. Kat sorry manan ha. Awan anyaman na. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, imbagpaykan ka, Wilma. Naragsak kayo iti boyfriend mo. Wan, idida mo a boyfriend ko. Nasaktanak iti husto. Sobra asakit. Ngam ko nak iti bagit. Analabit asaan nga iso tinaikari a para kanya. Kat iti pan na ki boyfriend ko manan. Naragsakat. Gaputan na singpat ni Daniel. Ngam saan ko nga inabuso ti kinasingpat na. Noan niya ti di na kayat. Saan ko nga aramidan. Kat noan niya matijak kayat. Saan namat nga aramidan. Iso nga agkin-kin na awatan kami. Ngam, anya ti aramidag. Ay ayatak pailaan ni Andrew. Saan anala ka mapukaw dayta? Ngam iyaw awan mo. Kan aklunam asaan na kan nga ay ayatan. Kat narigat mo at ipilit mo tibagim kan kwa na. Wilma. Kantay ko na kun. Agbalbaliw kan. Numaki boyfriend kan tupay. Saan ka kuman ang managing bubukod. Ipatid mo ti boyfriend mo. Itikas na. Saan na ka nga isukat? Wen, kasta ti aramidag. Ulitak manan, Carla. Agbalbaliw kan. Masaksakta nakpailaan nga aging gaita. Numakitkitak da Janine ken Andrio, Mr. Lonely. Nang runa no nakaholding hands da. Jaklata malipatan ni Andrio. Ngemkit di, kung kunak iti bagi, ano maaddaan aktupay iti boyfriend, surutek dagiti balakad ni Wilma ken Vicky agagayam ko. Ngagbalina ko maaman nakaawat a girlfriend, kan sa anak ama naging bubukod. Alakastan kat agyamanak, tuy pagayam mo, Carla. Agyamanak iti da ito apakasaritaam ken ayat pagayam Carla. Pagsayata mutlaang no agtungpal ka kadagiti balakad dagiti gagayem mo. Gapo iti madinga ugalim, insukat na ka ti kaayan ayat mo. Adal kan kadaytan pagayam ko. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Carla at taga Baguio City. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marisa iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Addaanak itinatalgad at trabaho. Isu amagatang ko amin dagiti masapul ko. Agtawan akon iti 30 ket 7. Ngem single aklata. Ureno kasta, saan mat amadlaw at 30 ket 7 titawan ko.
Saan mat una na dagsen ti trabaho, ken kanayo nak nagpaparlor. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bumakat kan, Marisa. Single ka lang ta. Kayat mo ka di ti mabaakan? Awan pa'y nga rod magustuak, unay kamutan aya. Kat nga nabayagan nga agar-aram ni Rico kan ka. Ngam di mo mat ngamin sungbatan. Saan ni Rico, di kayat ko apakikalay saan? Di uray agbaak akon, no ni Rico pa'y laang mat ti mangikalay sa kanya. Ay na, baknang ni Rico. Uray saan ka nga agtrabaho, maitid na amin, akayat mo. Adamat na talgad at trabaho. Apay ko maapakibyangat ti kinabak ng ni Rico. Kat, si kamot nga'y Alma. Hindi ka matimtimot, dita. Uy, kumusta kayon iti boyfriend mo? Nagwinaswas kami. Tadamot gayam asawa na. Ken kwarta laang ti kayat na kanyak. Anya? Wan, nag-text kanyak ti asawa na. Iso aliklikak laangan ti awanan bain alalaki. Una yan. Ang nasayat no kasta ti kapanunutam. Narigat nga agpaiso ti kasta. Agbalin ka akabit. Una. Oh, katsi ka ngay Marisa. Kaano kamat amakikalay sa akin ni Rico? Ay, Jack mo. Jack masumbatan day ta, Alma. O sige. Itultuloy ti agsarita ha. Tainak agluto iti pangaldawan tayo. Nakaluto akon. Umay kayon tamangan tayon. Ay, saan nakamangan? Agdayat akon. Tamang dumakkel ti bilbil ko. Agrup-grupa akton alosyang. Umay kayo kit din. Sayang mo tilinuto. Sige man laangan. Mami, adapon. Imbag mata nakaawid ka na sapa, anak ko. Intulod nak ni Daddy. Kat? Ayan ni Daddy. Di namat kayo ti Sombra. Kuna na nga text tulad tan. Ito nagsubli ko dyan na. Loida, at dagayang anak mo abarito? Ay katuan Adda ka pa lang amin iti abroad, iti nagpas ngayak. Kan may sa, iti ayan ti ama na ti kayat na apag naidan. Iso adya ko na amukan ka. Hi, Tita Alma. Oh, dakkel kamat gaya man, Alex. Amangan na si Kati Orayan ni Auntie Marisa. Ha? Adal na ka man dita. Ada yun, tinagbaut handa ka ni Marisa. Imposible mo ta mapasamak ti bagbagam Alex! Apay, Mami? Anyat aramidom dita. Rumwar ka man pa'y biit. Tamapan mo itulod ni Auntie Marisa. Well, Mami? Kabaalak mo ti agawid asyak laang, Loida. Nakababain mo't nagpatuludak pa lang iti anak mo. Naala ka din. Di kan agsaupay, Marisa. Delikado, wag may saka amagmag na. Amangan anyat mapasamak kan kay ti dalan. Ay, sika talaga. Intang roden ang ti Marisa. Aglogan ka ni ti motor ko. Iti kasta, saan ka na mabanlog amagmag na? Ala, agan-anad kayo, Alex. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak, Alex. Awan anyaman na, Auntie. Apay ngay. Jack mo tan mabirukan ti tulbag ko. Ha? Tulungan kayo namang biro. Saanan? Agawid kan. Ang mga nururayan na kan ni Mamin. Sana mabaling nga ibate kang agmay-may sa Auntie. Ay, daytoy matgaya man. Mabalin mo ti agawid. Ha? Iti kastan, saan ka amarabyan unay? Sige, Auntie. Aganad ka, ha? Uwan, Auntie. Nagwapo ti anak ni Loida. Adayo mat unay tinagbautan ti edad mo. May sapay. Ang mga nuguraan nakto ni Loida. Auntie Marisa. O, apay Alex, nasapa ka mat ngayon, Pasensya ka na yung muna nagaklatan. Nakalukat ngamin ti gate yo. Inyag ko lang dito yung luto ni Mami aparakan ka.
Ay sus, kanayon nga ikanak ni mami iti masidaan. Kung lang amin ni mami, kat paborito yung kanada ito eh. O sige, ipan mo di ta na misraan. Kan agtugaw kamutan, taaggidan taamangan. Mangantan, Alex. Nagtig sa gayam ti signal ti wifi mo auntie. Wan taiso ti us-usarot iti trabaho. Mabalin ka din tambayak dito eh. Amano birukan na ka ni mamim. Naki-wifi ako auntie. Nakapsot ngamin ti signal iti balay. Kasta ay O sige, manganta pa'y nga rod. Ag-search kan tulatan inton malpas taamangan. Hello, Loida? Marisa, nakadanon ka din ni Alex, tita? Wan, ada ditoy. Kalkalpas mila ang anangan. Makiusar ka no pa'y ti wifi. Iso asaan pa'y ang makaawid. Okay nga rod no kasta. Pakibagam nga agawid Tada na pateng na iparamid ko kankwana. O sige, ibagak, Loida. Agsublin tumot lang inton malpas ti iparamid ko kankwana. Okay. O sige, bye. Bye. Hindi ka di mami dayjay, auntie? Wan, kat ko na nga agawid ka pa'y kano. Tada na pateng na iparamid na kan ka. Agong ungot ka di? Saan? Ala, agawid ka pa'y nga rod. Agsubli kanton inton malpas mo ti iparamid na kan ka. Auntie Marisa! Sige, awagan ka tumanan itong Madam Damari ko. Bye. Sino dayjay ko, auntie? Uy, anya ti aramidam diti silid ko, Alex. Kunak man no maki-wifi ka laan. Sino ti kasasawyo ti cellphone? Di mon saludsudan pa'y. Dakas ka din magsaludsudak, auntie? Ni, di nakman kita ni ti kasta, Alex. Auntie Marisa. Oh, di ka umasidag kanyak. Agayatakan ka, auntie. Anya? Alex, saan arumbang day tang ibagbagam? Ammom mo't agayam ko ti inam. Saan amay parbang nga agayat ka kanya? Alex, agring ka. Anya da ito yan anaramidan ta. Ayatan ka, auntie. Saan nga ayat ti marikrik nam? Tinasayaat, agpalas kan, kat agawid kan. Auntie, awan ka diti mariknayo apanagayat kanya. Kinapod mo na. Agayatak mo kan ka, Alex. Ngamtsak kayat asika ti makagapo. Iti saan may apagkinaawatan iti inam. Makalimot may sikreto ta. Saan ka di? Ha? Kasano numamuan na? Makamuditan, auntie. Umawawag ti inam. Mabit lang, kasong bata. Hello? Loida? Marisa, adda ka din ni Alex dita? Napangamit dita idirabi eh. Ha? Ne, awan mo dito eh. Amang ano napan iti ayan tigayam na. Unay lakit din dahi nga anak ko. Di na pa'y magsumbatan dagiti awag ko kankwana. Di ka madanagan. Agawid tumutla ang dayjay. Adala ang napatag, anapanan na. Anyo tar aramidam dito, Rico? Atoy. Sabong kan chocolate para kan ka, Marisa. Agyaman na. Pa adi mo replyan dagiti text ko kan ka. Pasensya kan. Busy ak namin idi kalman. Kasta ka di. Uwan gaya. Awan ka di aramidam ita. Apay? Amangan no kayat mo timangan ijerwar. Saan, Rico? Kayat ko nga ibagakan ka. Asar dengan lakuman. Adda ka din sa baling ay ayataw. Wan, katjak kayat amang namnama kapay kanyak. Sino, Marisa? Di mon saludsudan pay. Oh, adoy. Alaamot lang dito sabong kon chocolate. Pasensya kan, Rico. Bumirok ka laangan iti babae amang ipatagkan ka. Kat saan asyak dayjay. Adda ka matgaya man, Marisa.
Oh, nasayata nakaumay ka. Awan nga min ter aramidag. Ni Alma, saan ka di nga imay? Paumay ka nun. Mm. Kasta magti-text na kanya. Adda arak dita. Aginom kalata. Agyaman nak. Hello? Hello, Alex? Adda ka maggaya man, anak. Sige, inakpagin na na. Kinidayan nak ni Alex. Sige. Marisa, tinasaya at tulungan nak amang isagana iti pagsasangwan tayo kada Alex. Mare, adaginatang ko para kan ka. Anya dagito Mare. Lukatam Uy. Pang sexy mat dagito Mare. Ay na, kasladyak ka ba ulan nga isuot dagito Di isuot mo, inton umay ti ama ni Alex. Amangan nung makita nakti ka live-in na kat agungan. Saan da mo ta nagkalaysa? Mabalin mo pa'y nga agawon, Mare. Unay ka matan, Mare. Kastoy ka di matiginatang mo, aparakan ka. Siyempre, isuot mo to dayta, tapno ikan kantumanan. Nagmayat tiisam mo dita, Marisa. Ha? Ay na, Mare. Adda ngamin manan ka-text na. Ay na, naimbag ka pa Naglaka ka makabiro. Diskarte laang dayta. Ni ka di Rico? Saan? Binasted ko ni Rico. Ha? Anya? Manunabulan nga agar-aram kan ka Saan asyak ti babae para kan kwa na? Ay, tila ibagbagam. Ay, di kayat mo asawan. Ada sa bali nga ay ayat Anong charger ko? Jak amukan ka. Kita iti kwartom Ay, adamot gayam ni Alex di taunag. Apay asaan armuhal? Ay, kanayon mat ngarot ati cellphone na tigam na. Saan to pa'y amay baon? Angam, sana bale. Saan mat kit di amakiinom iti arak kadag iti gagayam na? Mami, siya kung timang itulog ka ni auntie. Tama kay wifi ak manan. Marisa, pasensya kan dito anak ko Ha? Kanayon mat na mapan iti dagus mo. Nakapsot nga ti signal ti wifi dito Iso asaan ang makaaramid iti project na. Okay laang. Awan anyaman na. Ala, agrobot kayo nga rudan Ngamne, agawid ka Uwan, mami. Di kayo madanagan, takadwak mo't niyan ti Marisa. Oh, alaan nyo nga ruday to Marisa. Ha? Iti kasta, addan to meriendaan nyo iti dagus mo. Sige. Agyaman nak, Mare. Api nga inarakop nakmatan, Alex. Mailiw ako unaykan ka. Saan ka mat ngamin na makasarita no agda ni mami? Sino ni Carmen, ha? Nobya. Ang makibreak ka kan kwa na. Ang bilang tasong batang ti ayat ko. Ha? Saan ka din agungat ni mami, ma? Apay ko mga ungat. Kat si kangarot ti kayat ko. Ay ayatan ka mat, Alex. Ngam saan arumbang day tangar aramidan ta? Marisa. Ha? Inawagan na kitinagan ko. Manipod ita. Saan kan nga awagan iti auntie? Ay ayatan na, saan ka di? Ha? Hello, Loida? Mare, ada ka din ni Alex dita? Tungamin nga aldaw tinapalabas. Ngam saan pa'y anagawid? Ha? Awan mat dito Mare. Kasta ka di? Tingamin maudi apakada na kanyak. Kat mapan lita dagus mo. Idi pa'y may isang aldaw ang nagawid. Amangan mo't no, dati saan nyo nagkinaawatan? Awan. Sana bale. Awagak ni Carmen. Taamangan no na pan ijay. Sige. Numapandita, awagan na kadagos ha? Sige. Uwan, Mare. Sige, bye. Alex, agreeing ka dita. Makaturturo ka pa
Itext kunton, tama sa apakton nga gawid ang bigat. Sige. Rumor na ro din. Tama pantapay mangan iti pangrabi. Apay mare, kasla madandanagan ka. Ha? Saan mat mare? May bagagsapan, babe. Ha? Alex? Naggapo ka iti silid ni Marisa? Mami, apay nga da ka ditoy. Sika tirumbang apagdamagak. Ha? Anyat aramidom ditoy, Alex, ha? Wow. Sika mat Marisa. Tiimbagam kanyak, awan ti anak ko ditoy. Tagoyam, ilumlemang mo. Awanan ka itibain. Loida, awan ti madingar aramidon mi. Impa-repair ko lang ka ni Alex, tinadadaal a cabinet ko. Ulbod ka! Mami, agayatak ko ni Marisa. Marisa! Apay anaaramid mo ti kastoy. Ni Alex pa'y nga anak ko ti tinutupam. Pakawanan na, Loida. Mami, ay ayatok ni Marisa. Anak ko, saan apa nagayat dayta amarikrik-nam? Alaam dagiti gamit mo. Itamot lang. Awagak ni dadim, tasukunan na ka. Mare, Anya pa'y lati aramidam dito'y, Marisa. Awanen ni Alex dito'y. Nagpuskul tarupang nagpakita pa'y lakanyak. Kalpasan ti naramid mo. Imaya, takayag ko ti dumawat iti pambakawan mo, Loida. Saan ka ang mapakawan? Pangaasim ko, ma. Danggam ti palawag ko. Diyak kaya't adanggan ti palawag mo. Tinasayaat. Pumanaw kan dito'y. Katikan to agpakpakita kanyak. Tamangan na niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Manipo didi, saan kon ang nakita pa'y ni Alex? Namin anumat apinadas ko tinapan iti pagnanaadan da Loida, ngem kanayo nakamasaktan kadag iti ibalbalikas na. Mailiwak iti kumarek, ngem sakmetla ang ti makagapo, no apay nga immadayo ti riknana kanyak. Alakastan, katagyaman iting kay panangidrama, iti pakasarita. Tuy pagayam mo, Marisa. Pagayam Marisa, agyaman iti daytoy apakasaritaan. Kasta talaga ni ayat, awan pilpilyen na, nga uray manu atawan tinagbaitan nyo. Ngem nalabit, asan an ni Alex, ti makuna akagasat mo. Gapo, tain niya dayuda ken ka. Kat sapay la kuma, tadumteng to ti lalaki, at talaga ama ikari, aparaken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marisa, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan at Jenny, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kablawan kayo man amin dita istasyon ti radyo. Agtawan nakita iti 35, ngam ti padas ngayon nakisalaysay, kat napasamak idi agad adalakpay. Agtawan nakidi iti 20. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jenny, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Boyfriend,
Naimbag ta nakita ka dito eh. Amo, adan sanje kasukat ti teacher tayo ang nag-abroad. Kasta ka ni? Amangan no iso jay nakita ka asimrag iti opisina ni principal. Amangan no iso? Nataer ka di? Sika talaga. Pati teacher, damagam no nataer. Siyempre mo't ganado no nataer ti teacher. Nakarkaro no nalaing agisuro. Nalaad lang aruden, sadot pay, ay, jak maguston day dyan. Bad trip no kas dyan. Tangiwat mo. Amangan no mga daka. Intun kon adda nang idanon di tayo bagbagam. Oy, pakitam ka di dyan lalaki ang nakatakder ijay. Transferring samat. Itala ang makita ka. Wan, uray siya. Itala ang makita. Anya ka tatihir na. Kunak na siya lang, interesado kan ko na. Pati gayam si ka. Tangiwat mo kunak manin. Di ka lang mapain. Itay tayo pa yan nakatugaw dito eh. Nung di mo't la umunagan siya kabarbaro at teacher tayo. Ay na, di ka lang makatututor. Ha? At daytan. At daungan. Ni, doa daman. Ha? Jay nakita ta nakatakder ijay ruwarte maysa. Aywan. Ay na, nagtaer mat dagitan. Agkapin ano da ka ta? Ni, agturong iti lamisaan iti sango jay teacher. Agturong mat jay maysa iti bakante atugaw. Kaya't naasawan? Kaadalan tayo ti maysa? Good morning, class. I'm your new teacher. Just call me Mr. S. Sayang. Nagwapo. Ngam baklamot gayam. Awan kwartak ita. Ngam addabalon ko asuman. Kayat mo? One friend, naimasamot ti suman. Mabitlang ha? Inak mangala iti drinks ta. O sige, friend. Adda turong dito eh. Bakanting samot to may sa tugaw. Mabalin ti makikatugaw? Sure. Aday tatitugaw ni Joy. Ditakan abay na. Well, nakitak itay. Nakitak mo't abakan ti daytoy maysa. Iso nga imasidaga. O sige, ditakan. Ne, adamot kadwatan iti lamisaan? Imbag man takayat mo ti makilamisaan kadakan eh. Joke. Mabalin ka diti makigayam kada kayo. Iti maysa a kondisyon. No nasingpat ka, kaya't nakagayam. Ngam no saan? Saanan? Saan mi akayat ti saan anasingpat? Ala, Joy, di ka lang mabain. Nasingpat akmat. Sa anak mata kriminal. No kastarod. Aggagayam tayon. Inka ka di aglaba, anak ko. Sabadaw, awan ti klasiyo. Wala nang. Nagtulag kami kini Joy. In kami aglaba ijay waig. Sa bagay, may mayat ti mapan ijay waig. Taado ti danom ijay. Tao mamngagbanlaw. Kan mabibiit ti panaglaba. Agam no dito'y gripo. Mabaybayag ti panaglaba. Wala nang. Iso akay kayat mi ti mapan aglaba ijay. Sige anak ko, tainak mo't agla ko. Basit tinaangkat ko itaala ko. Iso ang masapaak siguro ang makaawid. No makasapak nga agawid, oray syakto hindi agluto. Sige nanang. Mabayaganak siguro. Tanaurnungan tayo itilalabaan. Inalak pa'y ngamin ti ulis kas kada kurtina. Ala anak ko. Ano sab, oray tawan mo ti klasim ita. Wala nang, di kay madanagan. Kabailak da ito eh. Ay na, agyaman akmat ta nagagat ka nasingpet ka nga anak ko. Ikagumaam ti agadal. Bareng makaturpos ka kat nasaya at to ti masakbayam. Wala nang, talaga akas tati kayat ko ang mapasamak. Ti makalupasak iti panagadal ko. Nalpas mo ka din di assignment tayo. When a friend, si Kangay, nalpas mon? Wala, hindi pa'y larabi eh. Nagda kayo matgayam dito eh.
Tay kayo pa abirbirukan. Birbirukan? Saan kami mo tamapukpukaw Awan kayo ngamin iji sa amutis ko. Adda kayo magdayam dito likod. Dito'y ti ayuyang mino awan klase. Tanaulimag dito'y. Basit ti estudyante dito'y. Ita, amo kon. Tituya kon nga umay. Nukas di nga awan ti klase tayo. Imbag man, ta saan nga ija ayan dagiti naariwawa a boys ti pakikuyugang? Saan nyo ka di akayat? Adda kayo ti pakikuyuga? Saan man, George? Kayat da ka, tanasingpat ka. Isa ka na yun ti mangilibre kada kami iti merienda, Ala ka, Joy. Mangrabak ka man. Awan parikot. Basta da kwartak. Ay na, pasensya amon to'y gayim ta, tatalagaan na rabak da ito, Bagman, Joy, ta nakapasyar ka dito'y balay. Wan auntie, pagtungtungtungan mi ngamin ka ni Jenny, jay may papan iti umadanin a JS from me. Jay kung kunada a GSP? Wala na. Napadasan nyo idi. Saan ka di? Ay, wan. Anak ko. Kadagiti agad adal. Kasla daytan sa mati okasyon iti pagadalan asagsagaan dagiti estudyante. Ay, wan kayong friend. Ada ka di pagbado mon? Awan pa'y nga rod. Sika nga'y adan? Awan pa'y nga rod. Ay, kaano ka di dayta a GS pramyaw? Talo pa'y alawas manipod ita, nanang. Ay, medyo mabayag pa'y nga rod. Ay, adakat na ibaga jay ninang mo nga inusar ka no jay anak na anak GS from ijay Manila. Na minsan la ka no nga inusar na. Ay, inak to man kit di buluday. Napintas ka no day jay, anak. Impawit ka no tikabsat na anak gapo ijay abroad. Ay na, friend. Si kanto siguro ti kapintasan inton madanon ti JS prom tayo. Unay kan, friend. Nagado ti babak ng akaadalan tayo. Isuda pa'y laang ati napipintas ti bado na. Ay na, uray, ta si kamot ti kapintasan. Muse ko naman. Si kamot. Gapot tagayam na. Ibida nakmat launa yan. Uray si ka, napintas ka mat. Oh. Ay na, friend, kunak tumot. Si kati kapintasang itaarabi Saan mo't nagpipintas to pa'y dagiti kaadalan ta. Kan oray si ka, nagpintas ka, friend. Di mo ka dinaglaw, natiritir ti tagnadag iti malabasan ta. Timalyaw da amin kan ka. Si kamat, awan lat di mo may bagbag. Uy, makitam di sumungan ni George. Ay, nagguapo si ka. Ay, da kayo talagang ti center of attraction itaarabi Saan mo't Adete, umahin di tayo. Hi. Nagpipintas kayon. Oray si ka, nagtaer ka mat. Imbagak ka ni Jenny nga isot kapintasan itaarabi Saan ka din amamati? Saan man, Jen? Agpaisutin bagat tigayam ta. Uy, Jen pa yung tiawag na. Sika at talaga. Igaraw mo man ang takinapilya. Agpaisubot Saan ka mo't nagkundot a friend na nasakit? Si kamot nga min. May I dance with you, Jen? Ha? Ni, awan pa'y matagsalsala. Data ti mangirugi. Tumakder kan anya pa'y latar-aramidam ngay. Oo, sige. Ang mabiit na lang, tadyak unay ang mutagsala. Saan ka madanagan? Isuro ka. Nagpintas ka, Jen. Sikati kapintasan ita arabi. Masapol ang nakalalagip dito arabi para kadata. Anya ti kaya't masuman. Nabayag nga adda marikrik na panagayat kan ka. Inuray ko dito agundaway. Tapno maibagakan ka ti panagayat ko. Ha? Ti amo kat agagayam tayo ka na, Joy. Uwan. Ngam ibagbagakan ka ti pudno arik na. Pangaasim. Di na ko makagura. Agad-adal tayo pa'y laang mat. Pagbalinan ta nga inspirasyon ti tunggal maysa. Masapula santa ang makirelasyon iti sa bali.
Aging gaadi ta makalpas iti panagadal ta. Inton makalpas ta, sa tanto pagsaritaan ti seryoso a relasyon. Ay na anak ko, anya aya day takit kita, taumis-isam ka. Ha? Ay, kuha na nang... Ay, kita man. Da. Ay, si kamot daytoy. Ken asinaw daytoy kaduam nga salsala. Ay, nagpintas ka dito yan, anak ko. JS from nanang. Kaadalak mo dayta. Madlaw ang naragsak kayo. Ay, agpudno ka man, anak ka. Addan relasyon nyo, itiday ta lalaki? Kuha na nang. Saan ko nga mo? Kasano adi mo amo? Ay na anak ko, lukluk ko naksamay. Kuha nga min nanang. Imbaga nasaan kami kano ang makirelasyon iti sa Bali. Aging gaadi kang makaturpos. Kan uwan kunakmat. Ay anak ko, palagipan ka No adal. Awan pa'y ti maki-boyfriend. Ikagumaam ti makaturpos. Taday talaang ti mabalen ang pagsamakadam iti masakbayan. Gaputa awan ti maipatawid ko kan ka asabale. No di day tala panagadal mo. Wananang. Nagtulag kami laang mat. Ang kaslakas tamot laangan Kaslag boyfriend kayo. Di kay madanagan nanang. Ikarik. Saan ko abay-bayan ti panagadal ko? Rumbang laan. Gaputa para kan kamutladay ta. Umadanin ti panagturpos tayo, friend. Anya ka di ti kurso ang kayat mo. Kayat ko ti agbalin ang maestra. Uray siya, kayat ko mo ti agbalin ang maestra. Ha? Maestra? Kayat ko ti agbalin ang maestra. Si Kangay mat. Ha? Kasta mo ti arapahap ko. Sika, Jane. Anya ka di matikayat mo? Ay, panakairan-rananan, tagpapada tayo iti arapaap. Nagmayatan. Kaya't nasawan. Agkaklase tayo, aginggat agkuleho tayo. Ha? Kaya't nasawan? Agbinantay kayo adwa? Ay, pilya ka talaga. Uray ka sa no abantayam ti may sa tao, no saan ang mapagtalkan, awan serbina. Ngam no ti tao ang mapagtalkan, uray awan bantay na, awan problema. Pudnutin ako na, Jen. Masapol ti dakkel a panagtalak iti tunggal maysa. Nox, touch naman ako dun. Ad ako mamot kasta, friend. Adan tungod friend. Saan pa'y anadanon ti gundaway? Oh, apay, George. Seryoso ka man. Ada ka di parikot. Naibaga nga ni Daddy. Nga ijayak ka no Manilang agadal. Taijay ka no ti pakaidistinwan na. Ha? Di saan tayo nga kakaadalan pa'y? Kasta nga rod, Jane. Maladingitan ak. Ngam isumot ngamin ti desisyon ni Daddy. Ay, anya ngay nga ron. Basta ikarim saan ka amang liplipat? Ikarik. Kadkidawak akasta ka kumamat kanyak. Saan nakmat aliplipatan? Oy, da kayo adwa? Payakas la Biyernes Santo tilangayo ita, ha? Saan tayo ngaminin nga agkakaadalan inton agkuleho tayo? Taijayak Manilang agadal. Ay sus, sapay nagaduti nagpipintas a balasang iti Manila. Amang ano isukat munton ti gayam ko. Ikarik, kat sikat ti saksi. Saan ko nga isuksukat ti gayam mo? Nagkari ka masapol atong palam dayta. No isukat mo, di siyaklangan. Joke! Ay, sika talaga. Super pilya ka. Hay, adatang agpaiso iti universidad ngam makapaikawa.
Awan nga minan ni George sa kadkadwata. Wan nga rat, friend. Talaga amis na miss kon. Siyak tupay asaan na a girlfriend kat miss ko. Si kanto langatan. Friend, kita di magmag na iti parking lot ti universidad. Ni mod Sir S. Asit gantaman? Ay, sige. Hi, Sir S. Good morning. Good morning. Oy, da kayo matgayam. Good morning. Apay nga da kayo dito, sir? Kada Sabado, adak dito ay. Tada subject ko dito ay. Kaya't ko asawen, ada ini-enroll ko as subject. Imbag man, sir. Ta, nalpas kayo. Kat itultuloy yu pay laan. Talaga kasta. Ide high school kayo, talo kayo. Ita dudua kayo ay. Ije Manila timbaga ni George apagadalan na, sir. Saan ming amo, no sa dino ti ayan na ita. Wen, adada ije Manila ay. Iso ti kayat ti amana pagadalan na. Am-amo yu ti amana, sir? Manong ko ti amana. Super strict to day jay. Kat nimit George, natulnog iti amana. Kaanakan nyo gayam ni George, sir? Yes. Apay, saan na ngayon magbaga kada kayo, Ay, saan, sir? Nasikreto at talaga ni George. Tadi na imbagbaga. Kasta gayam. Sige, good luck kada kayo, Saya atin nyo, ti panagadalyo, ha? Ay nakablaawan kayo. Ay, nadanon mo't lang at tipadpadaanan tayo. Ay na. Agyaman at nanang. Isagod ko kada kayo ti diploma. Ay na anak ko. Ikaragsakak launay ang makitak anak turpuskan. Ay, agyaman ak tadinak pinaay anak ko. Ay, yaman ni ti apo. Dakil ayaman kada kayo, nanang. Tauray ka sa nutirikat tayo. Ingkar karigatan dak nga insakan. Kasta nga men, ti panang ipatid ko ka anak ko. Kat agyaman akmat, tanagadal ka anang imbag. Ay na. Patpat yun kayo unay, nanang. Ay na anak ko. Congratulations, darling. George? Ada ka? Oh, I miss you. I miss you too, darling. Uy, George! Kunak nun ang lipat ka na. Iti ka ano man. Di kay malipatan. Nangruna ni Jane. Talaga? Nanang, isa ni George. George, ni nanang ko. Agmano ak, nanang. Ay na, kaasyan na ka ti Diyos, anak ko. Why, malagip ka. Si Kajay nakita itiladawan. Ay, kat-ad-ada ati maerka ita. Naragsakak, George. Kunak na saan tan nga kita. Apay ko maasaan tangag kita. Jak ipalubos Nagsinala ang tinagadalan ta. Numadda tulagan ta. Saan ka di? Wan, George. Di ka pulos nalipatan. Kasta akmat. Di ka pulos nalipatan. Si katibiyag ko. Ay bumalaetak man anak ko. Nanang. Kahit, anya nga ti plano yaw. Agtrabaho kami pa'y, nana. Namunuan niya ti ko na ni Jane. Adakan ko na. Apay asyak ngay. Sa anak mo't nga agangganan. Basta siya, masapon ang may saak nga abay. Abay di. Di kasar yung tua. Anya. Hay, sika talaga, Joy. Dumalon tayon to dita. Agtrabaho tayo, may. Kastoy maana ti pakasaritaan ti biyag ken ayat ko, Mr. Lonely. Pinagbalin mga inspirasyon ti tunggal maysa tapno makalpas kami iti panagadalmi. Kastan, katagyaman iting kay panangidrama. To'y pagayam mo, Jenny. Jenny, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam.
Dahito pakasaritaam ket agpaay nga inspirasyon kadag iti estudyante nga addaan iti boyfriend wenno girlfriend. Apagbalinin nyo nga inspirasyon ti tunggal maysa, agingga a makaturpos kayo. Ket Jenny, kablaawan kayo iting kay panagturpos kini George a boyfriend mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jenny asaan nan nga inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.